صحیح ملګریو ذات سارا مینا No. دا جانم نه پرلو ڈارک سول تھینک یو لائبر تھینک یو ابھی No. مجھے بول رہے ہو کچھ پشتو میں تو میں ایسے نہیں بول سکتی بیکاز پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہو پشتو میں ضرور پر مجھے جناتا اچھا خلیل زیبا کیسی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے زیبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ تم ٹھیک ہے I bought from app too expensive ہاں ڈارک سول very expensive ولم تفكر هو اللي ورجع خلق خدای چې دې مردي کړه guys come on اسماعیلات thank you ان کے ڈبل ٹیپ سے 1000 ہو جاتے ہیں guys کیا کر رہے ہو ڈبل ٹیپ کرو پلیز خلیل بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں واللہ اوه کسان سے ملکہ سره کام ڈانس کیا ہاں ملګریو ډبل ڈارک سول مجھے ہمیشہ افغان تھینک یو نہیں کرنے دے او یوزر ریسپیکټ او پینځه ډبل کیږي ملګریو یوزر ریسپیکټ او پینځه لایګر د تشوال دلته طریق خرشات دا نه تشوال وختي مولا تھینک یو thank you دې ته ولې چې ضرور دی ملګریو ہو جائے گا اس کو ملګریو په نشي ته به کښپړه سنې دي نه به کې چې دا ملکہ I have coins but they said blocked for 48 hours لا یقین مې نشي چې داسې نرجن Maybe you're recharging too much. سیمه غوړې تو په Blocked it before security. کاری ولا It's all right والله it's all right قسم نه سے ډبل کیږي نه شو ډبل وای don't stress your life don't stress It's okay خو دې ته ولې ملګری چې خبر وای ولا دې سره گیټارونو سره وي پہلے یہ زیبا کو کہتا تھا ملکہ کے ساتھ 4 لوگوں میں کھیلتے تو زیبا ایک دم غصہ Why زیبا غصہ with me نہیں غصہ نہیں کرے گا ایک تم آج ستیری کیا مذاق کیا ہاں مزاق کیا guys زیبا loves me کیا زیبا likes me no زیبا مجھے پسند کرتا ہے نا پارس تھینک یو ویری مچ خیر اللہ دے کتنا میکا خیر اللہ تھینک یو ویری مچ ملکہ کہ تمہارا کتنا عمر ہے میں 2 سال کی ہوں او حبیب چیرته یا حبیبا حبیب دې مربوط کړو چوي نه غټي بیسټ اف 3 دی صحیح ملګریو ذات سارا مینا کووا او دا جانم نه پرلو ڈارک سول تھینک یو لائبر تھینک یو ابھی ہاں لائن بالکل صحیح کہا بس ابھی پی کے نکلی ہوں ڈکار ماری ہے میں نے ہاں کیا بول رہی تھی میں اچھا یہ یہی بولے گا نو پرابلم یہ یہی بولے گا اٹ مینس ملګری زړه خلوص او قاعده د توش په نوم لایبر غلا عابد خان میں نے بولا نا ذاتا سارا مینا کوما وہ کہہ رہے اوکے نو پرابلم انہوں نے ایکسپٹ کیا ڈانس مکمل کری دا سے ڈانس بہت تم ڈانس بھی کیا پنشمنٹ کا انشاءاللہ آپ کرو گے ہاں اٹ مینس آئی لو یو ان پشتو او ملکہ تمہارا عمر ہے کتنا سال ہے 2 سال ہے ہاں دیکھو پائی توڑے یا خلیل کو بولو لیوانداز غلط کمنٹ کیا نہیں تم پڑھائے گا غلط کمنٹ کیوں لکھ رہے ہو گائز جتاؤ میچ تم لوگ جان بوجھ کے نہیں جتا رہے کہ میں ڈانس کروں آئی نو آل آف یو تھینک یو خیر اللہ تھینک یو بختی ملا تھینک یو ویسال خوستا تھینک یو بیسٹ اف 3 ہوتا یو مگا ٹائم ملګریو
अच्छा खलील, उम्र छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। हाँ ओके, तुम्हें एक लड़की में क्या पसंद है? 3 चीजें बताओ। सेवे सेवे तबा खाया अखलाक अखलाक, वेरी गुड, गुड आंसर। ओके, दूसरा आंखें। आ गया ओके, आ गया आगा। एक गाना का तुम डांस करो। दिल तो चुराने आ गया आ गया आ गया। आ गया नहीं बोला मैंने, बोला आंखें 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 पसंद। हाँ आंखें आ गया अखलाक चाहिए हुए तारों को। और तीसरा हिजाब हिजाब अच्छा, हिजाब पसंद है। हिजाब का लाजिम जरूर है। مو بخرج شو بتخيل خاوي सलमान बबराक फाइन